Antini be any the capre, and Fama Kofi Adoma, on ne Doma 4, Aquaba Pam, who you capre the support it, Sa Kofi TV, Madia, Doma 4 Soya Soko, and another Bonia. Whoa, am I one of that? Make our 2 4 time Cassia the goose, who you capre, am I who achieved that? Sikapa at the tour, and the edge of a dear, am I who be that? Make Cassica Dantam Cassia Wakunamu the goose. Doma Maya Sai Okon, our Santa Maiso, Sawa Colonna Kofi TV, Kojine, and another bono. Doma Dr. Kwaku Oteng, on one suit in I be Kofi. No, we no. And I his on mammy, Sikase men fambre Kofi. Sikano de mammy no. Na a year $40,000. Hey. $40,000. $40,000. See this and answer one. See this I sign na 600 and almost 50,000 Ghana cedis. 500,000. 650,000. 40. Antini be any the capre, and Fama Kofi Adoma, on ne Doma 4, Aquaba Pam, who you capre the support it, Sa Kofi TV, Madia, Doma 4 Soya Soko, and another Bonia. Whoa, am I one of that? Make our 2 4 time Cassia the goose, who you capre, am I who achieved that? Sikapa at the tour, and the edge of a dear, am I who be that? Make Cassica Dantam Cassia Wakunamu the goose. Doma Maya Sai Okon, our Santa Maiso, Sawa Colonna Kofi TV, Kojine, and another bono. Doma 4, ya Santa 4, and ya Santa Mantiana. Now call your town for camp, now Konya Sama. Na ya koye dwuma de amount wo do ya asantini se maka na nanom tam kase aguso try woni twase about nkwa so we sa wo me twe wo ye kwasia tribes ni enu ku na wakoba bi ni about tu apesa that tribe na be hwa mo agimi na hey wo ye kapre e de boasa Kofi TV problem ya Emma who one who abrabo da send am pese mo tututuo e ti se de otumfo to bi wo menhia na mebo a Kofi Adoma oni dampare nkofo nsase na omo jeje no ada na dampare aye din all the dirty business he was doing with dampare Angel TV for o man send Kofi to Doma obi e ni wa wasuma Kofi TV e wo Doma Kwaku ti won suma Kofi TV e wo Doma na de Kofi TV yire na nanu Kofi babe ko bo mamanie. No ka se on pese on ye show fio. Me penema no so onkoye. Na Kofi ya esuma na omae nti megije biatum. Na mete so wepra. Mete ya within 24-48 hours. Na mo kuma se. Na me ni omo ka so on the flight e ba ni ade nyina. Me besra no. Me besra no. No ni nebusuya ekwan ombefa so ni ade nyina medemi hu hyem ena yetoto eniema na ekoba se na o se Kofi etu kwan na okoye assessment ebi ewa manoni enti obekọ no na o se onim the actual cost se afi no obeko na nim say standard procedure sempepi health near be refer kra sani man you go through unless someone certify say na condition etie na surgery be course say nti obeko no ni yenim okay tini ye ne say yewura Dr. Kwaku Oteng eboa me na ye support no with the ticket no any the feeding any the accommodation say so okodru na se bia exactly ohun costa ewo mu a ntim fitiase no first a year or call for screening no ye man 110,000 Ghana cedis me mpese bia ye bebobo said ni nyina so ye Kofi so privacy asem ye privacy na make say baby o because me dem run me mete say asem ni see nyina mo man 10,000 cedis oh and but you see as also can say 100,000 cry first one 110,000 and you can say on fan corner sa initial screening no fanye okoye no na koye assessment yo mo bae no na yenya nkra say o se Kofi ko
koye first procedure. Na me because of my background and my orientation, you know. Kofi me don't know. Oh no, me sure. Papa so done papa. Na sa same way. Akwakwa ese besepa. Ani koni haban. Ye tase ne banyansafom. Enti asem na say denti amoye justified and now we justified and no pay nyina ne say eba ye nyina no mombie ma no wo ho. Enti obi ahun say 2 months 3 months ade a won kasa NHS say you want to keep it private, but that doesn't mean so obi aso betimi de no aditwi papa nanim and adwuma nanim. Enti say we justified e wo de wo kan ho, but na me pese ne ma ne bi ho a wo de nka wo de si kakra ma me but sika sem no de you betimi ama amanfo so hu say ye waye ni. Enti omukọ baaye no omo be kwa koye first procedure. Dr. Kwaku Oteng ono anso tu ne nan behwe Kofi no wieye no na his on maame sika se me fambre Kofi sika no de maame no na eye $40,000. Hey, $40,000. $40,000. See this and say one. See this I say na 600 and almost 50,000 Ghana cedis. 500,000. 650,000. 40,000 times 16. 640,000 Ghana cedis. Tim Fan said dollar there 40,000. Dollar there 40,000. Say be old cedis is 6.5 billion. 640,000 Ghana cedis. Okay. And yeah, the man. There 10,000 na mo dia man the whole. Say it cost 750,000 cedis. Go so di ni no boma. And yeah, the man Kofi say onfa enkomra because ma hu say faces. But sa brand na mu say mu cost no. Me no kasa sisi based on me background name me orientation. Enka corporate institution environment bia. Bibi say isi a also unya certified medical report. HO say stages are be firm ni say total cost I will expect say ubetua say me no kasa me nim nti mu hu cost nti ye moa na bisa ho say media companies are competitors were around nana the staff obetima bon ho ka 50,000 ebe go through we a asemo Kofi asemo ho say me boswa anase me ti wo masoma ayana eniswa time because say a sign ebe kra wansa no waba enka me ma Kofi onko kame tune for so on sign but unfortunately a sign onto onka na waba ayasem da me ko hu me nua Kofi me ne twam me no ye adwuma edu stage bia otra efi se wo me staff eko me started from say me nua be ma me brother I mean it na Kofi gain sa status no 10 minimum mo Kofi de aboyen minimum da e won ba Kofi minimum oda Dr. Kwaku Oteng enso woma Kofi at my early stages minimum sembebre course yeah eka bi kra na nka Kofi ama meboa me ene na me ka kire o yeah Kofi ka se da bi abrantie meboa o enti Kofi yo bi odam akoma so menka se mu nyina mo na makoma ba Kofi asem de o hwe de we ba ya me ye no na enti enya ade a Kofi meni age da me kwa me si me suma ma and na no pay kra o kan yi on say my emotional yeah na da Dr. Kwaku Oteng su kodu ho one nana asamoa ene mapo won su sa yare ho semo yare ya emotional na ye Monday nti yenye be ma Kofi situation no anu odin na won say emre bia say problems like this is here normally ebusuano na oma omukwan say privacy exactly
na ekwan a ebusua no entutu yo mo ye no na onso waboa menim se ne nam mframam na sei nsem twofo bebre dodo na mu bebre wo hono masabi yase angel for mo modern oh be Dr. Kwaku Oteng onya ade my ready be my TB my shebi so ade we yesi no monya ade se monya ya onim se wote he kura me kan kire mo opanyi me yase me kaminu na se mo ha because na man penisa but because of public attention na enya no enu ntina America wonsem because Kofi die sebi baby o bia so tie me a onfa nche me enya me penisa me kana asem ama mansate ne mum baby e ko no se ya mpanye me bi ho ntama emoa ebi ne de centralfo bebre kasa chese de wo mo kasa no I don't know se sana in central humanity dia hey and then we have a long way to go me dia me ye in central business me nye journalist but kakra me hu no I'm surprised mo code of ethics yes mo verify and sana maka asem me ntumi hu bebre behave to say kindergarten kwara aden nansema ne nam a mo ka na sei na Dr. Kwaku Oteng aye sei ne bank obeye sa who say controller ankre controller no mo yesa ne ma no unim me say me ya say me biebie ne ma bi so but unim Dr. Kwaku Oteng so wa on na ye adwuma pen no ubehun say ehye nanum kra na opese oyi de ma o ensem ni bi America na ano odin eya but me mfa hu emne kasai ena say anhwe ni ya wa hu ibekwa kwa eti say ye brand no bia no no bia ba be attack ne keke ye koye nim ne ye mpenisa ne ye ko ba ye nyina ne say Kofi ba be ko bo mamane no ka say on person me ye show fio me penema so onkoye na Kofi ya esuma na omae nti megije biatum na mete so wepra mete ya within 24-48 hours na mo kuma say na me ne omo ka so on the flight e ba ne ade gina me besra no no ne nabusua ekwan on befa so ne ade nyina me de me hu hyem ena ye toto eniema na koba se na o se Kofi etu kwan na okoye assessment ebi ewa amanone enti obeko no na o se onim the actual cost se afi no obeko na nim se standard procedure sempepi health near be refer okra sign man you go through unless someone certify say na condition it here na surgery be cause say nti all be kono ni ye nim okay tini ye ne say ye wura Dr. Kwaku Oteng eboa me na ye support no with ne ticket no any ne feeding any ne accommodation say so okodru na se bia exactly ohun costa ewo mu a nti mfitiase no first a year or call for screening no ye man 110,000 Ghana cedis me mpese bia ye bebobo unse ni nyina so ye Kofi so privacy asem ye privacy na make say baby o because me dey enra no me mete ye say asem ni see nyina mo man 10,000 cedis oh enu nti but see as also can say 100,000 cry first one 110,000 and you can say on fan corner sa initial screening no omfanye okoye no ena omkoye assessment omo baaye no na yenya nkra say o se Kofi koye first procedure na me because of my background me orientation you know Kofi me don't know
Oh no, me sure so. Papa so done papa. Na saa asɛm wei akwakɔ yɛ sɛ besepa ani ko nia haban yɛtase ne ba nyansafom enti asɛm na ayɛ sɛ denti amoyɛ justified and now we are justified and no pay nyina ne sɛ ɛba yɛ nyina no mombi mu ano wɔ ho enti obi ahu say 2 months 3 months ade a won kasa ene kyerɛ say you want to keep it private but that doesn't mean say obi aso betimi de no aditwi papa nanim ana adwuma nanim enti say we are justified ɛwɔ de wo ka no ho but na me pɛ sɛ nima ne bi wɔ hɔ a wo de nka wo de si kakra ma me but sikasɛm no de you wetimi ama amanfo nso ahu sɛ de wayɛ ni enti ɔmokɔ baayɛ no ɔmobɛkɔ akɔyɛ first procedure no Dr. Kwaku Oteng ɔno aso tu ne nan bɛhwɛ Kofi no wieye no ɛna his ɔmaa me sika sɛ memfa mbrɛ Kofi sika no ɔde maa me no na ɛyɛ $40,000 hey $40,000 $40,000 see this and say one see this sign na yɛ 600 and almost 50,000 Ghana cedis 500,000 650,000 40,000 times 16 640,000 Ghana cedis Nti mfa said dollar there 40,000 dollar there 40,000 say be old cedis is 6.5 billion 600 and 40,000 Ghana cedis okay and ye de ma nti enya 10,000 na modi amano de ho asemo say it cost 750,000 cedis go so de ni mienu boma and ye de ma Kofi say onfa enkomra because ma ye hu say faces but sa brand na mu say munyi hu cost no me no kasa sisi based on me background ne me orientation no enka corporate institution environment bia bibi say isi a also unya certified medical report you say stages are be fam ni say total cost our expect say obetua say me no kasa me nim nti mu hu cost nti ye moa na bisa ho say media companies are competitors around nana the staff obetima bon hoka 50,000 ebe go through we are onya certified bill cry na obe bon hoka 750,000 Ghana cedis nti Kwaku Dr. Kwaku Oteng say 10,000 cedis pen wo tu ana nya no credit one say doctor na say bia metu kwan doctor betna na o ka she say ana kokuma say o say ensem aya na amanfo ka fa ne ho no emu 2% pe ena enokre o sorry fee ha no na won say ebi na aba beto from that time Kofi April up to now because you see and me expect to say the next phase no ebusuafo ebebo ya mane ma ye hu say sei nya mete ya ne say da media say go find me I'm so yeah go find me for Kofi now nim say e ba e san say me respect Kofi privacy ni ntino enkomo kakra ye di ye na ebusuafo mpese impo nsem bi beba out enti e putu me in a tight corner so statement ani e dey ba ni ade apart from say ma staff bi no na because na Kofi dan kasa kwa no mpese issues no ebekwa abonte Kofi no on pesa sa nema no baby obi on fan cheme but ho aba be hia because we a public figure and as see ade wa all kono a man for me person beti ase I believe say yen ya ba ho nyina no yen ya manage situation up to now no yenim baby ya manage ni yen nyina o se ye hwe Kofi ofi abusuam na abusua ni bi wo bono ebi so wo ha nana hwe wo de yen fa ne say issue we buy say Kofi e china or kobuna say na be kwakosi I see a treaty asem no with the greatest care yare na aba e sign and crown bi na aba di e sign aba no na o see a tackle na journalist obi aka ne ope onim
ya me hu say journalist ni mu bi omo ma ka ho asem no e bia bon papa. Boss. Yeah. Mr. Ya from say me old man na san kan hu bio. Ntin ka Mr. Kwan kaka na. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma onya kwan waduma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ni bi kra na bi a wakwa yaresabia na yeyi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mo abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni ndro, no mo entertain no. Na wo so onya kwan waduma. Ene AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busu afokro a kire wa umu. Omo wo hefa. AM Home Care and Nursing Home. E wo Fanko, Accra, and Sawom Road. Fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawa sepan. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and care.